Duha nga sundalo ang patay samtang tulo ang samaran mahuman sudlon han mga rebelde nga NPA ang barangay Dorillo habong tuwa ni Papad Eastern Samar alauna imidyahan maagahon han Oktubre 8, 2022. Sumalakan Captain Ryan Layog tagapagyakan hiton 8th Infantry Division han Philippine Army lakipan usa nga minor de edad nga 10 anyos nga bata ang mga samaran. Ginkilala ang namatay nga mga sundalo kanda Staff Sergeant John Claire Flores nga Private First Class Mark Edupancio Siscar. Samtang samaran naman hira Sergeant Alan Talyanya ngan Private First Class Lumark Mingote nga parehas naka-assign ha 52nd Infantry Battalion. Dayon nga gindara hospital ang mga samaran para hinkadagmitan nga pagtambal. Samtang ginputos naman ang duha nga namatay agud ig-uli ha ira mga pamilya. Base ha pamahayag ni Colonel Perfecto Piñarodondo, 83rd Infantry Brigade Commander nga ginsulod han mga rebelde ang maong barangay samtang nagsasalin urog han kapiyastahan agud magbuhat hinpangutong. Manunumduman nga didahan Marso 2020 gindeklara nga persona non grata han Barangay Council han Dorillo ang mga komunista ha ira lugar. Para ang balitang waray gindadapigan, balansingan ugo pakamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Hipapad, Eastern Samar.